Potegni ga na Anteni Štajerska. Izvoli, kar potegni eno, odpreš koverto in poglej, kakšno opravilo imaš. Izpolnja naredi motor za Janka Indijana. Ja. Motor. Zdaj Mato ti je tukaj dal rekvizite. A misliš, da se bo dalo narediti motor iz tega, kar ti je zdaj dal? Ker dal ti je kljupico, plastičen kozarec, pa škarje. Ja. To pa naša generacija se spomne, verjetno pa te tabličarji pa ne. No. Povej, kaj smo delali? Vidim, jogurtni lonček smo razrezali. Razrezali smo jogurtni lonček, smo ga malo prepognali, s kljukico pritrdili na okvir kolesa, tako da je jogurtni lonček dosegel tele špice. In ko si se zapeljal, je ropotal tako motor. Bravo, ne. Treba malo bolj močnih jogurtov. Evo, da potestiramo, če dela naš motor. Vse je narejeno, kot je naredil Primož. Evo! Ajde, Dijanč, gremo se pelat. Se res, da nima pa kje tregere, ima pa staro sistem. Sed se gor na, ne na štango, na sic. Daj. A greš pa stav? Daj. A si? Sem. Gremo. Prezdrav, Dijana. Prezdrav. Tako, čez. Antena Štajerska.